Chibei ule ka channel Tuesday Nightmare in Zavain kalo lom le ve ka cheu tuna ama aya ngai nom zok le chang tung zo ka ti turin kalo liat le to a khovel thil mak sang sang te crime documentary lam te le harau swalin ati buai chanchin nge nom tak tak te karon ti chuak le zelanga a mu nom chau don em awangin min subscribe lo tu te khachuan in chan duai don ti na ni maya chu wangin min lo la subscribe lo ni chuan khongai takin min lo subscribe ve don ya Bollywood milar te hi hetianga an mel han en me hi chuan an za omin zu po in ngai me ulo an ni mel he a amai ro chu arukin an lo cheskiu vere chin zek ani mel media te ma me upo rui che khopa mu tur an lo om venwal maya chung mi te chu karon ta lang don ani pakhat na chuan Amisha Patel Amisha hi Bollywood actress zinga na chuan a mel thatle lemchan athiam e wanga lar berber ta zinga lang phahial ani a film chan na pakhat ka hona piari he phe kha chu mi zote ngei pon kan en ning theilo ani ber khamo bildang zong zong ai chuan anoi mel moi ziamol mai khan mi patele ril afan ne le ani kha hetianga mel thalal no thu ro ang mai zaidam le nun ne mani lai hian chin than pakhat sim thei mi alo nei vetlat peka chu engdang ni lavin kai chak na zu ngei mai alo ne heiwang hian a cher chak le a Bollywood actress nuni nu poa mani invong tak Aishwarya Rai ten en phei chuan in nal hlei tak ani to ni nightclub sang sanga rui chunga thlengwal ngwal mutur atam hle a azu handu dan chu naw hantlak ve zoi angkhani haulo aburburin atuin ta khol mai thina ni chumole amai ro chu hetianga Bollywood actress zinga alcohol queen anti mek lai hian kuddo chanpui lamero awar hle a voitam tak kuddo hautan choi tur alawwa sai to thin mai baka kuddo havin kholayan mu'a chanpuin dil reng regin pilpa seti angkhan atlan cheve zai zai ngai lo anei rem chan poisa aken ren chan angin a chanpui de nge thin thungani panhina chuan Kareena Kapoor hi chu a khaberu lian lu tukhian du thu sam che lo ma se a film chan na piang hitpui de ufek zelin a zai har thin le ani kha a mel po hi a thana ro e a mel thatna le a pian na hi ama nge po hian a sha chang hle ni turani tongkam a thada in midang chal del taka chong a ching hle ti chu kan sha cheu to kha ali lam kongjong taka chu chuan a mel tha in a pian na le mema chulawa Bollywood actress te zinga langsa ber te zinga mi ani phahial poka chapau te chu a om ve hlu tukani ti in a fans te chuan a thlawang an hausak thina hetianga me chena mai lo tak zai tak le ma ni lu zowa mai Kareena Kapoor po hi zulama ero alawin sum theivak big lo anyange a chwawa na a ruive thokhat taka mu tur alo om ve zeu zeu to thina ama hi zungol ve ti soi tur chu ani mi alo nangin a inve chuna ero zornap khopin le alo ti ve thin nge turani media tena a ruilai an lo lak fu reng hian akal pai ve chut thin ani hetianga mani indu tok ve thokhat takani lai hian kuddo hau hi chu alo du lo na cha ni turani ponga kallaya kuddo havin chanpuin lo dil chuan a chanpui du lo mai chau ni lovin a mulo der thiam ngat thin le a kuddo han mulo der vel hi chu a skills pakhat ati thei mai ome pathumna chuan Salman Khan Bollywood actor te zinga na chuan Salman Khan hi alar berti la kan soi swal tam lo mai theini ama hi atlangwal rain alarei ngat to hlea kumsang kha zakwa sumriat pariat atanga ronlar chhotan to kha kumin kumsang ni somni thleng po hian Bollywood huanga na hi chuan alar berte zinga mi alani charchar ni hi mo tuna hian ama hi kumsom nga pangalai ani ve to a amero chu a meli apian en mai hi chuan alatar lo khop mai kumsom thum panga borvel lek ni om takani hetianga a meli ataksa mamna le sekchareng tura aile in en sum thei viau lai hian ma tang lama ero alawin sum thei vak big lo ani mel kholaya ruina pakal mutura tam hleni kumsang ni sompali po khan zu rui chunga motor khala mi asuta wangin jail bang alo zut ve zai to ni kha heiwang hian Bollywood actor zinga zu he tia soi zinga aming hi alang sarwa maya
hei mei ba ka hian Salman Khan hi a fans te ma a moilo taka che thina wangle a fans ten anzar boy ne lu tuka wanga kuta thlak hial thina wang hian soizui po a lo ve le thina voi khat po a fans ba khatin thalak pui tung chu Salman Khan hi thin jimin a phone a thu sak mak to bokani kha hetianga a fans te ma a moilo tak taka che thin lai hian maktak main kudol no panglaka chuan a felin annel le thin thunga kuddo te chu akalna a muram chang ni chuan a thei angin a chanpui ve thina orphanage home tam taka po antan poisa tam tak alo hlan to bokani kha hei mei ba ka hian no pang angai na in no pang te pon puta salmana ano ti ve thina school pakhat atlo tumpo in mi pano pang pakhat hian Salman Khan hi a poisa nei chun ang zong cheng som nga lo pe a chu chuan Salman Khan ril ru hi a khoin amit tui atlak pha hialani kha hei wang hian zu chu in ve khol thin ma se miswal ero ani lem lo ti a chiang veu ome palina chuan Deepika Padukone Bollywood le Hollywood actress zinga melsham shai mai Deepika Padukone hi chu shilokan wang veu in karinga henu mel sexy ja hi chu soikher ngai lovin khovel huap meche sexy bera po FHM magazine in anlo tar lang hial to ni kha hetiang khopa hlo tlingani lai hian alo rui chewe ro thin khop mai akai ve chap lai mu tura omnual maya ame ro chu Deepika Padukone hi chu hetiang hian rui theve ngel thin ma se mani in thunu ne ro alo ne so hle ani nge yang zu a rui wanga boina to soi tur pakhat ma a ommi alo thunga ni chu mole heta chang ringot po hian meche fing tok takani ti chu a chiang veu ome hetianga mi pui ngai san ron ani lai hian tun ma Bollywood alu chiltira athalak a mel en mai po hun pong ve tak na thin le tuna heti tak maya a mel danglam ta ero hi chuan trol a lo pha ve veu Bollywood celebrities te zinga hian han par ve chap thin chu omnwal ma se arei lu tuk dona khati china khan du tok ta mai la kan thu danga lai chuan maktak mayin Bollywood celebrities te zinga kuddo chanpui thi she tak me she anom lai hian a thai anga chanpui she map lo hi anno om vele zela tungzinga langsar zwal tak chu Bollywood lalpa anti mai thin Shahrukh Khan hi ani ome hepa a film channa renga menglung run thiam zet mai asak ming Shahrukh Khan anti hi khoimuna pokal se kuddo rengin anma ni chanpui mo poisa anlo dil chuan ati hlotling sak nge thin ti la kan soi swal lawang hi engwange kan ti chuan Shahrukh Khan hi hetianga celeb arun ni ma hian poisa anei lo wangin kothlera alorak ve zak to thina hei wang hiat kuddo te din mun le lo thei lo na wanga za po don lawa kutan do angai thin ti hi a she chiang veu ani nge yang tu po ni se kuddo rengin poisa andilani chuan a thaiang chen atleme mo atame mo chu ape venge ngi thina ni he arel ruthatna hi afa padwat lai nungchang thale mel thazet mai Aryan Khan hian tel rangin sial ranga shinga sakola shing ti hi aron thendik tir vek ani mel a mel che ani lavin ril ruthat lama po hian apa hi achon hle ni nikum masa a birthday lum nakal chu nupakhat papom chunga kuddo hian poisa tle manga zong pe sham turin ron dil ve mok maya Aryan hian lahnot kyang mai lavin motora alu sanzet to a nima sela ain thiam thengang lo aniange ron chuak la in henui poisa alo pe a thala tu ten lo mu fu in mitam tak thin lunga Shahrukh Khan fa padwat lai hi atana le zwal hle ni India a milatam takin kuddo chu soilo an fans te ngei po anin em la ya hetiang thilati hi afok om chung chuang hle ni